Iyi ni radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu miji ya Goma, Bukavu, ku kirwa cya Yijwi no muri teritwari za Kalehe, Walikale, Walungu. Muratwumvira kuri FM 90.8 kuri Radio Sauti ya Faraja, muri teritwari ya Ruchuru. Muratwumvira kuri FM 87.5 kuri Radio Communautaire de Ruchuru, muri teritwari ya Mashishi. Muratwumvira kuri FM 96.6 kuri Radio Communautaire Amani. Ikichanga muratwumvira kuri FM 96.2 kuri Radio Communautaire pour la paix de Bachadi. Mu Burundi muratwumvira kuri Radio Indundi Culture kuri FM 88.2 i Bujumbura, no kuri FM 99.9 hadi hose mu gihugu. Muri Uganda mukatwumvira kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura Ikisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahakanye amakuru avuga ko abarwanyi ba AFC 23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Abasesengura babona bate imiterere y'intambara ibera muri Kongo. Twari tuzi cyangwa twumvaga bavuga yuko ari umukino w'amakofi n'imigeri hagati y'abanyekongo ba M23 na guverinoma ya Kongo. None nyuma yo gusinya kwa Washington, banza umukino warahinduye isura. Ubu ngubu ukaba uri gukinwa hagati ya Kongo n'u Rwanda, ariko none ukaba utari w'amakofi, ubu ngubu warabaye uw'amaguru, wa wundi abana bakinaga kera wasinabyaye. Professeur Paul Kananura mu kiganiro cyihariye gisoza umwaka asesengura intambara zose ziri ku mugabane w'Afurika muri uyu mwaka dusoza. Ibihugu bya Mali, Burkina Faso na Niger byashyizeho umutwe wa gisirikare uhuriweho mu guhangana n'ibibazo by'umutekano mu karere ka Sahel. Ikaze mu makuru y'Agasaro Kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugizweho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahakanye amakuru avuga ko abarwanyi ba AFC 23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Mu ijambo yatanze yifashishijwe ikoranabuhanga mu nama ya CIRGL, yavuze ko ayo makuru atajyanye n'ibiri ku rugamba. Ibiro bya perezida bivuga ko hari ingabo zigihari mu mujyi no mu nkengero zawo, ko hari ahantu h'ingenzi hakiri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro, kandi ko abasivili bagikorerwa ihohoterwa. Kinshasa inashinja ingabo z'u Rwanda gukomeza ibikorwa muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Intara ya Nairobi yo yafashe icyemezo cyakiriwe n'impaka cyemerera abagore bakorera iyo ntara gufata iminsi 2 y'ikiruhuko cyishyuwe buri kwezi kubera ibihe by'imihango. Iyo minsi ntibakurwaho ku kiruhuko cy'indwara cyangwa cy'umwaka. Ababishyigikiye bavuga ko ari intambwe nziza mu kubaka uburenganzira n'ubuzima bw'abagore, mu gihe ababyamagana bavuga ko bishobora guteza ivangura cyangwa gukoreshwa nabi. Ibihugu bya Mali, Burkina Faso na Niger byo byashyizeho umutwe wa gisirikare uhuriweho mu guhangana n'ibibazo by'umutekano mu karere ka Sahel. Ibirori byo kutangiza byabereye Bamako biyobowe na General Assimi Goïta, perezida wa Mali. Uwo mutwe uteganijwe kugira abasirikare bagera ku 5,000 ugamije kongera ubufatanye mu guhangana n'imitwe y'iterabwoba. General Daouda Traoré wo muri Burkina Faso yagizwe umuyobozi wawo, naho icyicaro gikuru cyawo kikaba cyashyizwe Niamey muri Nigeri. Leta ya Nigeria yo yatangaje ko abanyeshuri n'abarimu bose bari barashimuswe mu ishuri ry'abihaye Imana rya leta ya Nigeri barekuwe. Guverinoma yavuze ko ari inkuru itanga icyizere n'ituze nyuma y'ishimutwa rikomeye ryabaye mu kwezi k'Ugushyingo. Abantu barenga 250 bari barashimuswe mu ishuri Gatolika rya Sainte Marie. Nyuma yo kurekura icyiciro cya mbere, abasigaye 130 nabo bamaze kubona ubwigenge. Umuyobozi mukuru w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Fanir Salvarov yishwe n'igisasu cyari cyatezwe munsi y'imodoka i Moscow. Uwo mugabo w'imyaka 56 yarashinzwe ishami ryo gutoza ingabo zitegura urugamba.
ni ubwa gatatu mu mwaka umwe umuyobozi wa gisirikare yicwa muri ubwo buryo mu murwa mukuru w'Uburusiya. Urakoze Temistokle mu tijima kuri ayo makuru mushobora kubona ku mbuga za YouTube na WhatsApp @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu @agasaronetwork.com. Agasaro Kaburaga. Nababwiraga mu ngingo nkuru guhera kwihirikwa ry'ubutegetsi n'abasirikare kugeza ku iterabwoba ry'intagondwa n'intambara, umutekano wabaye ingingo ikomeye yiganje mu makuru yo muri Afurika uyu mwaka. Mu karere ka Sahel ihirikwa ry'ubutegetsi ryahinduye imiyoborere, imitwe ifitanye isano na Eta Islamique yaragutse, naho intambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Sudani zisiga miliyoni z'abantu bavanywe mu byabo, abandi bagizwe impunzi. Uyu munsi Afurika ihagaze he ku bijyanye n'umutekano, kandi ejo hazaza hazaba hameze gute? Muri iki kiganiro cyihariye cyo gusoza umwaka turi kumwe n'inzobere mu bya politiki n'umutekano mpuzamahanga, Professeur Paul Kananura. Nguhaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze Venuste Nshimiyimana kunyakira ku Gasaro Kaburaga kugira ngo tuganire n'abakunzi ba radio yanyu. None iyo ushubije amaso inyuma mu mezi 12 ashize, niki ubona cyabaye ingorabahizi ku mutekano muri Afurika? Muri rusange umutekano wa Afurika urageraniwe. Afurika ifite akajagari kenshi, ifite ibibazo byinshi by'umutekano kandi idashoboye guhangana nabyo. Icya mbere twavuga ko Afurika igabanijwemo ibice 4 n'imihora 2 igenzurwa n'imitwe y'ibyihebe n'iterabwoba bihana umusada mu burasirazuba n'uburengerazuba no mu majyaruguru n'amajyepfo y'Afurika. Icya kabiri, Afurika irimo intambara nyinshi z'akajagari ziterwa n'ubusahuzi bw'imitungo kamere n'ibindi bibazo by'amoko. Icya gatatu, Afurika ifite ibihugu byashwanyutse birimo nka Somalia, Libya na Sudani zombi. Ubwo rero twavuga ko inzu nyafurika iri kuduhiraho. Ikibazo gusa nuko abanyafurika turangariye mu masengesho no guceza, ntidufata ingamba n'ibikorwa bihagije byo guhashya iyo mitwe y'iterabwoba ndetse n'inyeshyamba zimonogoza mu bihugu bimwe na bimwe. Tutarebye neza dushobora rwose, iyo nzu ishobora kudukongokeraho tugashira twese, hakaza kwituriramwo abazungu. N'ubundi abazungu baje bavuga ngo Afurika yari nziza yaba itagiraga abirabura. Ubu rero bagiye kwibona ku buntu. Iyo Afurika niyo yabayemo za kudeta navuga nyinshi zarabaye muri uyu mwaka. Kibazo nibaza, mbese izi kudeta zongeye kuba ari nkaho ari cyo gisubizo cya politiki mu bihugu bimwe na bimwe? Mbese aba basirikare bafata ubutegetsi baba barushaho kuzana umutekano ku baturage cyangwa se batuma urushaho kuba mubi? Icyo kibazo kirakomeye, gusa twabanza kureba muri rusange Afurika niyo ifite uburambe na za kudeta nyinshi guhera hagati y'igihumbi 1950 n'ibihumbi 2025 hamaze gukorwa amakudeta 216 arimo amakudeta 107 yageze ku ntego. Muri uyu mwaka ngira ngo twabonye ebyiri, imwe yageze ku ntego hariya muri Guinea Bissau nubwo harimo ikinamico ryinshi, n'indi yaburijwemo hariya muri Benin, ariko nayo yari igiye kugera ku ntego yaburijwemo nuko Ubufaransa bwatabaye Perezida Talon, noneho bugafatanya n'abasirikare b'u Rwanda bamurindaga n'abasirikare bavuye muri Nigeria bakarwanya abari bigometse ku butegetsi. Ubwo rero twavuga ko kudeta muri iyi minsi ishize zitangiye kuba igisubizo cy'imiyoborere mibi
n'isesaguramutungo muri Afurika. Ibyo twabibonye muri Mali, tubibona muri Burkina Faso no muri Niger ndetse no muri Gabon, aho ubona ko abo bantu bakoze kudeta cyane cyane muri bihugu bya Sahel bagerageza, nubwo hari ibibazo by'umutekano basanze, ibibazo by'ibyihebe no kuba abo bampatse ibihugu batareka ngo bayobore neza, bari kurwana n'ibibazo byinshi, ariko barashaka ko Afurika yigenga kugira ngo igire ijambo. Yenda nitugira Imana bazabigeraho. Iyo urebye nka perezida wa Burkina Faso, imyaka 2 yakoze ibintu abaperezida bamaze imyaka 20, 30, 40 ku butegetsi batageze bakora n'icya 10. Yabikoze mu myaka 2 gusa. Urumva rero ko habonetse abagabo bijunja n'ijambo b'abasirikari bakora izo kudeta, bagakorera abaturage ntibakorere bampatse ibihugu. Yenda byaba igisubizo cya Afurika ukizabaho mu minsi iri imbere. Ibyo byihebe uvuga, dufashe nka biriya byigabije cyane Afurika y'uburengerazuba bigendera ku matwara ya Kisilamu, leta Islamique, bagiye bafata uduce batwigarurira, nyamara hashize imyaka myinshi bihari ibihugu byishyize hamwe kugira ngo bibarwanye. Niki gituma aba bagize intagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu zigenda zirushaho kugira ububasha n'ubushobozi? Ababarwanya nabo usanga bafite aho bahurira, nicyo kibazo. Ntabwo waje kureba uri gutwika ishyamba ngo umubwire ngo naze kurizimya. Urumva byose biba ari kizimya mwoto. Nicyo cya mbere. Icya kabiri nuko biriya byihebe ntabwo bijya ahantu butayu, bijya ahantu hari amabuye y'agaciro. Aho hantu hari amabuye y'agaciro cyangwa se ibikorwa bifite agaciro, babigurisha abandi ko batabigurisha aho ngaho. Icya gatatu, abo bantu bafite intwaro ubu basigaye bakoresha na hariya muri Sahel na turiya tudege tutagira abadereva babikura bafite aho babigura, kuko uje ubona nk'iyo bateye hariya muri za Sahel bakoresha za moto nshya, bakoresha intwaro nshya, kandi aho muri ibyo bihugu ntaho bazikora, ntaho bakora izo moto. Ni ukuvuga ko hari imikoranire yabo bo twita ngo ni imitwe y'iterabwoba n'abo ngabo baza kubarwanya, ku buryo ugeraho ugasanga hari ubwo byivanze bikaba nka bya bindi byuhitwa n'uruka, badashobora umwe gufata undi. None se nta mpungenge ziriho z'uko Afurika ishobora kuzaba indiri y'ibyo byihebe y'izo ntagondwa? Iyo ngiyo irahari, ahubwo reka tunayivugeho neza. Ubundi biriya byo kubohozanya by'amadini byaba hagati y'Uburayi n'uburasirazuba bwo hagati mu bihugu by'Abarabu. Nibyo bitaga jihadi n'intambara ntagatifu hagati y'abo bombi. Ibyo byose rero ubu byavuye aho, bimwe biva muri ibyo bihugu by'Abarabu b'iburasirazuba bwo hagati bijya muri Afurika, byitwa ngo ni intagondwa n'amategeko ya Kisilamu yo bigisha y'ubutagondwa. Noneho abandi ibyo nabyo biva i Burayi bijya muri Afurika bivuga ngo bigiye kurwanya izo ntagondwa, ariko bombi bahurira mu gusahura imitungo ya Afurika. Ibyo rero nibyo twavugaga mu kanya byatumye ubu ngubu Afurika icikamo ibice 4 kubera imihora 2 y'iterabwoba n'indiri nk'eshatu ziyirimo. Reka turebe uko biteye. Umuhora wa mbere uva muri Libya ukagera muri Nigeria, aho ngaho iyo mitwe y'iterabwoba iri hagati aho ihana umusada. Niba bashobora guhana umusada, ni ukuvuga ko ibihugu bihatuye hagati aho bitahafite kontroli isobanutse.
ubwo ni ukuvuga ko uwo muhoro ugabanyamo Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Uburengerazuba hagati, ishyizemo ako kantu kuko abo bantu bahana umusada bagahana abarwanyi. Ikindi gice cya undi muhora wa kabiri uva muri Mauritania ku nyanja ya Atlantika ukagera muri Somalia, aho ku nyanja y'Abahindi, aho leta ya Kisilamu yo muri za Mauritania no aho ngaho muri za Saheli nayo n'abasirikari n'abashebabu bo muri Somalia. Ubwo rero urumva ko Afurika icitsemo ibice bine bidafite ibihugu bihakontorora aho hagati habo bantu baca bajya guhana abarwanyi. Hakiyongeraho n'indiri eshatu ziterabwoba, imwe iri ku musozi wa Sinayi muri Egypte yo bita mu Giputa, indi iri muri Beni muri Congo, indi kaba muri Cabo Delgado muri Mozambique. Ubwo rero urumva ko imitwe y'iterabwoba yamaze kwigarurira igice kinini cya Afurika. Afurika y'Amajyepfo niyo yonyine isa n'igifite ubuhumekero, ariko ifite ako karwara nyine karimo muri Cabo Delgado kamaze igihe batarakarandura mu mubiri wabo. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira irondore mu Bwongereza mu Kirundi ni Kinyarwanda. Turakira Professor Paul Kananura mu kiganiro kihariye gisoza umwaka. Turasubiza amaso inyuma tureba uko umutekano wifashe muri Afurika muri aya mezi 12 ashize. Professor Paul Kananura, mbese twavuga yuko inzira za diplomasi zananiwe kurangiza iyi ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimwe n'intambara ibera muri Sudani? Izo ntambara ziterwa n'ubusahuzi bw'amabuye. Ibyo bihugu byombi bifite ubukungu kamere bwinshi cyane kandi bukenewe ku isi, ku buryo abo bantu barusahurira mu nduru bagenda benyegeza kugira ngo ibyo bibi. Ariko ntabwo ibyo bihugu bihuje ikibazo hariya muri Sudani ya ruguru. Ni igihugu cyashwanyutse ubu ngubu. Abajenerali babiri aribo Abdel Fattah al-Burhan na Mohamed Hamadi Daglo bita Hameti bari kurwanira ubutegetsi. Mbere Generali El Bashir avuyeho barifatanije kugira ngo bayobore igihugu, ariko uyu witwa Hameti yari afite impapuro zimufata nka Bashir kuko bazoherereje rimwe. Ubwo rero bageze aho igihe uyu General Burhan ashaka guha ubutegetsi abasivile kugira ngo busubire muri rusange abantu batore bagire demokarasi. Undi rero yaje kwigomeka, yari afite za ngabo ze zo bitaga abajanjawide zicaga abirabura hariya hafi ya Chad. Ahita afata izo ngabo ze yigomeka kuri leta, bararwana. Urumva hano ni abavandimwe bari kurwana, ni intambara y'abavandimwe bari kurwanira ubutegetsi, ariko bakaba bamaze gusenya igihugu ko bimaze kwica abaturage bageze ku 150. Bamaze kugira izo mpunzi haba mu gihugu no hanze y'igihugu bageze kuri miliyoni 13, yewe n'abantu bageze kuri miliyoni 25 muri Sudani barenda kwicwa n'inzara. Bafite imibereho mibi cyane cyane ko bari muri ibyo bintu by'akajagari bituma badakora, bituma batagezwaho n'imfashanyo. Ubu rwose bamerewe nabi. Ibyo bintu ni ingaruka z'ubutegetsi bubi buva cyane cyane kuri uriya Bashir wategetse imyaka 30, avuyeho inzego zijana nawe zirarunduka. Niyo mpamvu muri Afurika abantu bagomba kwamagana abantu bamara imyaka 20, 30, 40, 50 ku butegetsi. Ntacyo bungura igihugu, icyo bacyungura nuko iyo bagiye gishwanyuka. Ibyo bintu abaturage bagomba kubyirinda bakanabirwanya, kuko nibo ubutegetsi bubereyeho bugomba gukorera kandi nabo bagomba kubigiramo uruhare.
tugarutse rero kuri iriya ntambara yo ku burasirazuba bwa Kongo irimo irahindura isura. Habaye ibyo biganiro byaba ibya Nairobi, byaba ibya Rwanda, ibya Washington n'ibya Doha, ntacyo byatanze. Nk'uko Perezida Kagame yavuze ko birimo uburiganya. Urumva ibintu birimo uburiganya ntacyo byatanga. Ariko birahindura isura uko kugera iyi myaka 3 kuva bitangiye, twari tuzi cyangwa twumvaga bavuga yuko ari umukino w'amakofi n'imigeri hagati y'abanyekongo ba M23 na guverinoma ya Kongo. None nyuma yo gusinya kwa Washington, banza umukino warahinduye isura. Ubu ngubu ukaba uri gukinwa hagati ya Kongo n'u Rwanda, ariko none ukaba utari uw'amakofi, ubwo ubu ngubu warabaye uw'amaguru, wa wundi abana bakinaga kera wasinabyaye. Ku buryo rero Rutahizamu ejo bundi yakubisemo igitego cy'umutwe cyane hariya muri Uvira. Noneho umusifuzi aravuga ati abavugije ifirimbi, ariko wateyemo igitego cy'umutwe umaze gukina umukino wa sinabyaye hariya mu ba gatatu, ugomba kugaruka inyuma mu ba gatatu. Ubwo rero abari guhanditse yikubita aho ngaho igihumure. Nibwo babafana baje gukoma amashyi nabo. Ubwo umusifuzi abarimo kureba bagenzi be kugira ngo ababaza tese turamujyana kwa muganga cyangwa arigwanditse tumuha ikarita itukura. Ubwo naho ngaho bigeze, ku buryo ikibazo kuzakirangiza urumva iyo kirimo ibintu by'uburiganya, hakaba harimo n'abikorera imitwaro yabo n'abikorera imitwaro itari yabo. Biragoye cyane aho bigeze, kuko byombi nk'uko umutoza w'ikirenga yavuze, byombi birimo gupfa. Hari uguhitamo rero uko umuntu apfa. Kuguma muri Kongo ni ukugeraho ugatsindwa ugapfa, ariko ibyo bigashobora kuba byamara babafana benshi bavuze induru, amafirimbi bakoma n'amashyi utsinze igitego. Igihe cy'utsinzwe sinzi uko bigenda, nabo yenda bijyana nabo n'abari gukina bakabigiramo ingaruka. Noneho no kuva muri Kongo nabyo ni urundi rupfu, kuko narwo yenda rutera ibindi bibazo bikomeye byo kumva yuko watsinzwe ugasanga wifashe mapfubyi, kandi ubundi wagendaga wemye abantu bose bagukomera amashyi. Ibyo nabyo biviramo kwicwa n'agahinda. Ubwo rero aho kwicwa n'agahinda no kwicwa n'agahinda cyangwa kwicwa ku rugamba, hari igihe umuntu ahitamo gupfa kigabo. Icyangombwa ni uko uwo mutasangiye atakubwira kujya kumupfira. Uramubwira uti igihe waryaga wenyine, ni iki gihe rero iyo kigeze kure we wariye wenyine, reka da guma aho ngaho wishyura ibyo wariye, nta wishyura ibyo atariye. None se twaba turimo tubona igaruka ry'intambara hagati y'ibihugu muri Afurika ko zari zaracitse? Ahubwo bishobora kuzaba intambara y'akarere, kuko hariya harimo ibibazo byinshi, harimo ba rusahurira mu nduru benshi, harimo ikibazo cy'ubukungu, harimo amareta, harimo abantu ku giti cyabo, harimo n'inyungu z'abantu bwite. Ibyo byose rero bishobora kuzadushora mu ntambara y'akarere, ugasanga abaturage babiguyemo n'icyo kibazo. Reka noneho turebe uko umuryango mpuzamahanga n'ibihugu by'amahanga byagize uruhare mu gutuma umutekano wa Afurika ucumbagira. Reka turebe nk'ibihugu by'amahanga byagiye bigira uruhare mu mutekano wa Afurika. Duhere ku Burusiya bufite ingabo
zitwa Africa Corps, hari Ubushinwa nabwo bugerageza gufata ahakwiye muri Afurika, hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zibona ko zikwiye gufata ibyo zishaka, hari ndetse na les Emirats Arabes Unis zifite uruhare cyane, no muri Sudani zifitemo uruhare muri iyo ntambara ihabera, hari Turukiya nayo igenda yinjira muri Afurika ku buryo bugaragara. Icyo umuntu yavuga nuko ubushobozi n'imbaraga z'ibihugu by'i Burayi zagiye zigabanuka. Ubufaransa bwagiye butakaza ibihugu hirya no hino, cyane cyane mu burengerazuba bwa Afurika, bwabuze ibihugu bitari bikeya uhereye kuri Niger, Mali na Burkina Faso. Hanavugaga mu kanya ingabo z'umuryango w'abibumbye zitashoboye kugarura amahoro uko bikwiye. None se iyo urebye twavuga yuko Afurika ubwayo igenda igira ukwigira ukizana mu mutekano, cyangwa se irimo irabura ubusugire bwayo? Yabuze ubusugire bwayo kuva kera, yenda hari ibihugu bishaka kubugarukana, nicyo twavuga. Ariko buriya baravuga ngo akimuhana kaza imvura ihise, umugabo arigiriye atigize arapfa. Igihugu kirarwanirwa, iyo kitarwaniwe na bene cyo nacyo kiba cyapfuye. Ibyo twarabibonye. MONUSCO imaze aho ngaho imyaka irenze 20, ntacyo yakoze aho muri Congo. Hashize imyaka 30 hari intambara nk'uko Donald Trump yabivuze, abantu bapfa. MINUSMA yamaze imyaka 11 hariya muri Mali, kugera ubwo ubutegetsi bwa Mali buyirukanye. Yari ifite abasirikari ibihumbi bigeze nko ku 10 bava mu bihugu 70 binyuranye, bafashwa n'imiryango n'ibihugu ku isi bigeze kuri nabyo 70 binyuranye, ariko buri wese afite umugambi w'icyo twita agenda, afite agenda ye. Kandi ibyo bihuye n'ibyo twavuze mbere byo guta ubusugire. Iyo abantu baje mu gihugu cyawe nta busugire uba ugifite, icyo gihugu burya kiba cyapfuye. Kugira ngo kizazanzamuke biragoye, gisaba abagabo, imbwa zikava mu nzira. Ibihugu bigira inyungu, ntibigira inshuti. Abo bose bavuze iyo baje muri Afurika baba bafite inyungu zabo nizo kuvoma Afurika ukuyemo Uburusiya, kuko amabuye Afurika ifite, ibyo Afurika ifite n'Abarusiya barabifite. Bo bashobora kuza kubarindira umutekano, bakeneye amafaranga kuko barahembwa, nabo bafite ibindi bajyana, ariko bo ntibakeneye ayo mabuye kuko iwabo barayafite. Ariko abandi amabuye ni nkenerwa. Donc inyungu zabo nizo baba baje kurwanaho, bazumvikanaho n'inyeshyamba, bazumvikanaho na leta, bazumvikanaho n'imitwe y'iterabwoba. Icyangombwa nuko babona b'inyungu zabo bakaziharanira. Abene gihugu nabo bagomba guharanira inyungu zabo, bakarwanira igihugu cyabo, bakarwanira ubusugire bwabo, bakagira ijambo, cyangwa se bakaba bacakari wabo. None se niba nta gihindutse, ikarita y'umutekano wa Afurika izaba iteye ite umwaka utaha? Umwaka utaha nta kizahinduka, izaba irimo biriya bice 4 twavuze by'iterabwoba. Izaba irimo na ziriya ndiri 3 nazo z'iterabwoba. Ibyo ntago bizahinduka, kuko iyo ahantu habaye umutwe w'iterabwoba, niyo waba ufite ingufu nk'igihugu, ntushobora kurandura mu mizi no mu ngengabitekerezo mu myaka iri munsi ya 15. Ni ukuvuga ko dukurikije uko ubu bimeze, ibyo bizaguma biriho. Ikindi, izo ntambara z'akajagari, haba muri Libya, haba muri Sudani, Somalia yo ibimazemo imyaka igiye kuba 40 muri Somalia, byo byarabaye akajagari. Utwo tujagari natwo tuzagumaho. Gusa icyo abantu bahanze ijisho ni akarere k'ibiyaga bigari gashobora guturika, nako hakaza ibindi bibazo, cyangwa se bashobora kurangiza icyo kibazo ku bundi buryo
Professeur Paul Kananura, impuguke muri politike mpuzamahanga n'umutekano, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane. Nano dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga, mbashimiye ko mwaduteza amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: amatwi yuje amata ntiyumva. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.